Da, baš kao što ste pročitali, gaming PC u vašem džepu. Zvuči prilično nemoguće, jel da? Pa, hajde vidimo o čemu se zapravo ovdje stvarno radi. Sve koji su prvi put ovdje, ćao drugari, ja sam Borko, tech reviewer iz hobija. I ukoliko ste prvi put ovdje, nemojte zaboraviti da ostavite subscribe ukoliko vam se dopada kontent koji radim i naravno podržite moj rad lajkom, jer lajkom podržavate borbu mene protiv YouTube algoritma. A sada, hajde da se vratimo na temu videa. Za one koji ne znaju, Steam Deck je ručna ili tako reći port konzola koja je napravljena za PC gamere koji mogu da se uloguju sa svojim Steam nalogom i igraju svoje PC igre gdje god da se nalaze. Mislim, to sad ispada kao kada bi laptop i Nintendo Switch imali malu bebicu, ako me razumete. To zvuči prilično dobro i sada se verovatno pitate koje je snage ta mala konzolica koja može da pokrene PC igre sa Steam platforme. Steam Deck posjeduje AMD APU koji ima Zen 2 CPU sa RDNA-om 2 GPU-om. Jako sličan APU sistem koji posjeduju Xbox Series X kao i PlayStation 5. Samo malo slabiji. Ima 7-inčni LCD touch ekran koji ima rezoluciju od 1280x800, ima 16 GB RAM i posjeduje 3 različite veličine interne memorije, 64 GB, 256 GB i 512 GB. Sva tri modela sa navedenom memorijom potpuno su isti sa specifikacijom, samo je razlika u internoj memoriji. Posjeduje također proširivu memoriju putem SD kartice. Sada kada sam vas uveo u priču, sada ću vam reći šta sve zapravo ova konzolica može. Steam Deck posjeduje svoj custom operativni sistem koji je baziran na Linuxu. Tu je Proton koji je kompatibilan layer koji omogućava da Windows igre budu instalirane na Linux sistemu koji posjeduje Steam Deck. Valve je naglasio da je njihov cilj da omoguće apsolutno sve igrice da budu igrive na Steam Decku na 30 FPS. Naravno postoji mogućnost igranja i preko 30 FPS, neki naslovi mogu da idu čak i do 60 FPS u zavisnosti od igre, kao i od samih podešavanja u igri. Isto kao na računaru. Pored Steama mi imamo i druge platforme kao što su Epic Games, Xbox Game Pass, Origin. Mogu li se one igrati na Steam Decku? Pa, Valve je rekao sljedeće, da je moguće instalirati apsolutno sve što želite. Verovali ili ne, možete instalirati čak i Windows na njemu. Znate šta piše u naslovu? Ovo je gaming PC, a na PC-u možete instalirati sve, zar ne? Prosto rečeno, ova konzolica može sve i optimizacija bit će vremenom sve moćnija. Mada ima tu sad i nekih mana, koja je zapravo veličina ove konzole. Doduše, ne može baš bukvalno da stane u džep, mislim može, ali ne u potpunosti cijela. Dimenzije su sljedeće, dužine je 298 mm, ili da kažemo što je negdje oko 30 cm, širine je 117 mm, što je oko 12 cm i sama debljina konzole je 49 mm. Težina je oko 669 grama, što je nešto više od pola kilograma, ali opet i nije baš toliko strašno, svakako u poređenju sa Nintendo Switchem veća je, a ako ste imali priliku da držite Nintendo Switch koja je već zapravo velika portable konzola, ali ipak ova konzola radi više nego bilo koja ručna konzola ikada. Ako me razumete, pa mora da bude malo veći. Dostupan je ogroman broj igara koji radi na Steam Decku, fantastično. YouTube je pun gameplayeva. Mnogi na Steam Decku igraju recimo Elden Ring sa potpunim progresom, a pošto je Elden Ring jedna od najnovijih igara, onda možete misliti šta sve može da pokrene Steam Deck. Sad jedna od vrlo bitnih stvari, koliko zapravo traje baterija na ovoj konzolici s obzirom da je ovo vrlo ozbiljno parče hardvera i ima vrlo moćnu specifikaciju. Valve u svojoj specifikaciji naveo da baterija traje između 2 i 8 časova. Tako se pokazalo i u praksi, u zavisnosti od toga šta igrate, na kojim podešavanjima, što će tačno zavisiti od igrice i podesivosti visine detalja i sl. Ali do sada po reviewima baterija traje u prosjeku oko 3-4 sata. I sada verovatno ono najglavnije, gdje može da se kupi i koja je zapravo njegova cena. Iskreno da budem, očekivao sam da će cena biti više od trenutno navedene. Cene se kreću u 3 varijante. 419 € sa memorijom od 64 GB, 549 € sa memorijom od 256 GB i 679 € sa memorijom od 512 GB. Svaka od navedenih cena uključuje dodatne stvari u paket koji dolaze. Što se same kupovine tiče, možete ga rezervisati putem oficijalnog web sajta. Od skoro većina ljudi je počela sve više da ga dobijaju na svoje kućne adrese.
Lično moram priznati da mi se ova spravčica dopada i svakako da sam neko ko putuje često, kupio bi ga bez ikakvog razmišljanja, jer bukvalno možete sve svoje omiljene igre igrati u bilo kom položaju, bilo gdje da odete, što nije isključeno znajući sebe da ću je nekad sigurno kupiti. Drugari, to bi bilo sve za ovo video izdanje, hvala vam na pažnji, mi se vidimo u nekom od narednih video klipova. Želim vam prijatan dan, ćao!